Ishabelo 141 inkosi kusiphama bebandla. Abangazazi lezi zindaba awuke anibatshelanga kuwe abangazazi lezi zindaba awuke anibatshelanga Babitanda oh sifa yawa oge animajelama ani we babitanda oh sifa yawa Anibajelama Ani Abakalangani
Amen. Isihloko sale nkonzo sithi uNkulunkulu ufunani kithi. Isihloko sale nkonzo sithi uNkulunkulu ufunani kithi. Kukhona incwadi angazi ngase ikhompyutha yami sifile bengayiqhemanga. Kodwa le ncwadi itholakala kuDuteronomy. Angisazi noma uDuteronomy 16 noma uDuteronomy bani, kodwa uMose wayekhuluma nabantwana bakwa-Israyeli. Uthi-ke uma ekhuluma nabantwana bakwa-Israyeli uthi uNkulunkulu ufunani kithi. uNkulunkulu ufunani kithi. Wayese uyaphendula uMose uthi uNkulunkulu ufuna simesabe. uNkulunkulu ufuna simesabe. Waqhubeka uMose wathi uNkulunkulu ufuna simthande ngenhliziyo yethu siyonke nangomphefumulo wethu wonke. Waqhubeka uMose wathi uNkulunkulu ufuna ukuba sigcine umthetho wakhe, sigcine imiyalo yakhe, sigcine izimiso zakhe. Angizugxila okwamanje kule ncwadi, kodwa kuthema kufika le sihloko kimi sisuswe into ethize. Lesi sihloko sisuswe into ethize. Emasontweni ambalwa, angazi noma mane noma wathathu, ngalahlekelwa zibuko endlini. Uma zingilahlekelele lezi zibuko zalahleka impela. Ngayifuna nomkhokheli sangayithola. Kwaze kwaphela isonto singayitholi. Kwaze kwaphela amasonto amabili singazitholi. Kwaze kwaphela amasonto amathathu singazitholi. Saxake ukuthi kwenzeka kanjani ngoba lezi zibuko zilahleke endlini futhi akakho ngakhona. Kuthe ngeSabatha eledlule
umkhokheli wayesethatha umnikelo eya eLatin efika ibika khona ukuthi inkosi kunento exakile la, umfundisi ulahlekelwe zibuko ngendlela esingayiqondi. Manje sicela kuba usifunele wena ngoba thina sesehlulekile. Kuthe ngesonto ekuseni kwafika ingilosi uhlaleleni, wathi uhlaleleni, mina ngimbonile umfundisi ibuko uyibeke laphana ebhantshini khomba iwardrobe, awusibheke khona. Bengikhona umfundisi ibuko akasho ukuthi umfundisi uyathi umelusi. Bengikhona umelusi ibuko eyifaka laphana, manje seyikhohlile. Wayesehamba umkhokheli yakhona wayifica nangampela izibuko. Amen. Wagijima weza kimi wathi nasi isimanga, lezi zibuko sesifune sayifuna ngokukhumbula kwami sasifune nasemabhantshini, kodwa uhlaleleni wayikhomba kuwo leli bhantshi wathi nazi yena bengikhona eyifaka. Sajabula kakhulu, kodwa uthema umkhokheli sehambile ngafikela usizo olukhulu, ngavala umnyango ngakhala ngathi uNkulunkulu ufunani kimi, uNkulunkulu ufunani kimi, ngoba anginalo iqiniso ukuthi lezi zibuko bezilapha, kodwa noma lezi zibuko bezilaphana ingilosi bingenza ukuthi umkhokheli egcine yalaphana kuleli abhantshi efike eyithathe, kodwa ayizange ingilosi yakwenza lokho. Ingilosi kuvele yona yathi ibuko zilapha, bengikhona umelusi ibuko eyifaka lapha. Eqaleni kwakuye kuthi uma ngabe imangaliso enjena zenzeka sijabule sithi sihleli nomuntu oyisimangaliso sixoxe lento la ekhaya, kodwa izolo angizange ngaze ngajabula, ngikhalile ngoba ngibonile ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nami. uNkulunkulu uyakhuluma nami. Kukhona uNkulunkulu okukhuluma nami, kodwa lokhu kukhuluma anguzwa ukuthi uNkulunkulu uthini, kodwa uNkulunkulu uyakhuluma nami. Kukhona into uNkulunkulu ofuna ukungitshela yona, kukhona into uNkulunkulu ongitshela yona ukuthi uyangithanda, kukhona into ongitshela yona uNkulunkulu ukuthi useduze kwami, ngoba lokhu ukuthi emva kokuba umkhokheli ngayizolo ehambe wayonikela wathi ucela ukuthi ibukozi uNkulunkulu aziveze noma ushembe aziveze, bese kuthi ngakusasa kufike yona ingilosi ifike ikhombe ithi nazi yanibuko lapha ikhona. Lokho
bekukhuluma kokuthi ingilosi ibisitshela ukuthi umthandazo wethu uyezwakala. Ibingafuni ukuthi singabaze ukuthi ngabe lezi zibuko zivelele noma kwenze njani. Ibifuna ukuthi sazi ukuthi umthandazo wethu uzwakele. Ifuna futhi ukuthi sibone ukuthi lezi zibuko lezi njengoba licele ukuthi ubaba aziveze, naku sengifikile, nazi yana ibuko lapha ekhona. Ngasengikhumbula into engayifundiswa yiyo ingilosi sinomkhokheli. Ithi ingilosi uNkulunkulu akanendaba nawe. uNkulunkulu akanendaba nawe. uNkulunkulu unendaba nomsebenzi wakhe. Uma uNkulunkulu ekupha into, ubozibuza ukuthi uNkulunkulu ufuna kumenzeleni. Ungathi ma uNkulunkulu ekwenzela into bese uvele ujabula nje. Uthi ke ubohluphela. Ubuze ukuthi uNkulunkulu ufuna kumenzeleni. Ngoba uNkulunkulu unabantu abaningi abazigidi. Kodwa uma ekhetha wena ekunikeza into, kusuke kukhona uNkulunkulu othi yena menzele lento. Uthi ke noma ngabe uNkulunkulu ukunikeza imali, ngayikhuluma lento ngathi ingilosi yake yasibuza sinomkhokheli yathi uma namhlanje na uNkulunkulu enganinikeza 40 million ningenzani? Sase siyayibala izinto esingazenza. Sithi ingilosi yami kayazi indaba uNkulunkulu akavele nje umuntu amnikeze into, usuke efuna ukuthi nina nimenzele into ethize. Siyasitshela ingilosi ukuthi uma uNkulunkulu engakunikeza 14 million rand, niyokwenza ukuthi nokuthi. Kodwa okukhulu kunakho konke ngalo 40 million rand niyosiza abantu. Yayibala izinto ukuthi abantu niyobasiza kanje. Ithi ingilosi uNkulunkulu akavele umuntu emnike into engadingi usizo kuye. uNkulunkulu akazivezi kuwe kungekho into oyiqondile okufanele ukuthi uyazi ngaye. Ngo-2007 2007 sasilapha na e13 sihlala nomkhokheli. Sasihlala e13 sirenta. Waphela imali. Yaphela impela imali ngangikhokha 3000 rand ngenyanga. Yaphela imali yangababikho. Ngangazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngizoyithatha imali yokukhokha le rent. Sithe sibona le nkosazana yayifika. Sikhathazekile. Uthi ke lo muntu wasezulwini yini enikhathazile? Aniceli ngani imali kubaba? Washo kanje. Aniceli ngani imali kubaba ngoba ubaba uyanithanda. Uma anicela imali kubaba, ubaba uzonikeza imali. Sase sikhipha 20 rand. Sesihamba siya lapho sithandaza khona. Sesifike siubeka lo 20 rand. Sathi inkosi baba, asinayo imali. Cela imali ukuthi sikwazi ukukhokha irent. Kodwa lento siyitshelwe ingilosi. Sayikhipha le mali 20 rand. Ngakusasa ngathatha isikhwama sami. Uma ngisivula phakathi ngithola sino 2000 rand. Engikwazi ukuthi uvelaphi. Uma ngithi ngiyawukhipha lo 2000 rand usize. Ungathi uvela ebank. Hawu.
lo 22,000 rand uvelaphi ngiyuthathe lo ngibiza umkhokheli sijabule nguthathe ngubeke lapha nazobona ntambama ukuthi sizokwenzani ngawo ngahamba ngaya emsebenzini ngangisasebenza ePietermaritzburg ngathi ngisemsebenzini ngashayelwa ucingo umkhokheli wathi baba buya nazi imangaliso zenzeka ngathi mina yini wathi buya bathatha imoto ngabuya ngangabekelwe-ke isikhathi sokusebenza ngoba ngangu-director uma ngithi ngiyafika lapha efletini ngifica kuno-900 rand osembhidini uthi-ke umkhokheli ziyenzeka imangalisa ngiyazi lento ngithengise e-dining room noma e-lounge kwafika unkosazana wathi uyibonile le mali engaliyana wathi ubabonile laba bantu abafikile baletha imali bayishiya phezu kombhede wathi umkhokheli angaze ngibone mali mina ngibone inyoni engithe ngithi ngiyangena e-bedroom ngaphambana nazo zaphuma ngefastela kodwa angazi ukuthi ziphuma kanjani ngefastela ngoba belivaliwe ithi-ke ingilosi bengayizona inyoni bengingabantu awuke yobheka e-bedroom ukuthi laba bantu bebelethe uma efika umkhokheli ufica kuno-900 rand uthi-ke laba bantu bebethunywe ubaba ilanga ngoba nikhalile nathi aninayo imali ithatheni-ke le mali wangibiza-ke umkhokheli ngendlela esajabula ngayo kuleyo mali ngathenga i-shirt namanje likhona laphana e-wardrobe ngathi leli shirt liyumlando ukuthi uNkulunkulu uyasithanda uma ngabe sekwedlule lokhu uyafika futhi unkosazana uthi le mali eniyitholile ayichazi ukuthi sekukhona imali yemlingo enizoyithola kodwa ubaba ilanga ubenitshela ukuthi useduze kwenu ubenitshela ukuthi uyanithanda ngakho-ke akusho ukuthi senizodane nithola imali nje yomlingo nangempela-ke ayikho imali etheni yomlingo esike sibuye siyithole ngaphandle kwaleyo kodwa uma sehlupheke kakhulu yenze umlingo kade ngitshela nangu umfundisi uMpanza ngathenga i-caravan ngangayi-transfer some years back yahlala ngayinikeza nangu umfundisi uMpanza ngithe ngithi ngiyokhokhela imoto namhlanje yafika i-caravan yathi ifuna 6,000 rand how 6,000 rand yes ngizoyithatha le mali ayikho ngathi ngizokwenza njani ngoba phela imoto kufanele ngiyikhokhele but ungayikhokhela kodwa ama-discounts uwathola funeka 6,000 rand uyayazi umfundisi umloyo sayeke seno-3,000 rand ngihambe ngiye khona eposini ngifike ngikhulume nentombazana yakhona ukuthi nansi nemoto engizoyikhokhela kodwa nginale nkinga yale moto angazi noma ikhona yini indlela engase ngenze ngoba ayikho imali yayivula ikhompyutha intombazana
le moto lena kuthiwa ngikhokhele 6,000 rand yangavela. Yathi intombazana uneyimoto ezimbili wena. Nasi ongayikhokhela. Lena yesithathu uthi u6,000 rand angiyiboni yayiphendula ikhompyutha. Yathi buka phela ayikho. Kodwa ngiphethe statement engisithathe khona kwa NPA sokuthi angikhokhe 6,000 rand. Kodwa uma sekuthiwa kuyavulwa ayikho. Ngakhokha leyo mali yaleyo moto ibisele ngabuyela. Sibuye nomkhokheli isihlanya. Sangayikholwa lento. Ukuthi uNkulunkulu uthini kithi. Kodwa yonke leyo nto ayazi yangijabulisa. Ngashawa uvalo kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Yini uNkulunkulu uma ngabe ngihluphekile bese kuqhamuka ingilosi ngiduduza. Yini noma yipi into eyinkinga yami bese kuqhamuka ingilosi hayi nokuthi kwenzeke nje iqhamuka impela ithi ungakhathazeki. Yini lena eyenza ukuthi uNkulunkulu angithande kangaka. Ngathi ufunani kimi? Yiphi lento engakayenzi ofuna uNkulunkulu ukungibonisa yona ukuthi mntanami ngiseduze kwakho. Yazi ukuthi ngiseduze kwakho. Ngabona ukuthi uNkulunkulu uyangithanda kodwa ungithandela kuba ngenze into ethize ngenzele yena. Ungithandela ukuthi uma ngikhuluma ngaye ngikhulume ngento ekumina. Ngingakhulumi njena ngisho njengoba kushumayela abafundisi nobani ngikhulume ngento ekumina eyenzeka kimi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. uNkulunkulu ngiyinto ethize. Ngibe neconfidence yakhe ukuthi uyangithanda. Ngoba uma ibithanda ingilosi bingaveza ibuko kodwa ingazange yavela yona. Kodwa kuvele yona. Yathi nazi izibuko lapha ezikhona. Angikholwa ukuthi lezi zibuko bezilapha ngicabanga ukuthi bezifihlwe yiyo kodwa ngisashunyayezwa ukuthi mbone uNkulunkulu ukuthi ukhona. Ngibone ukuthi ngikhona ngibhekile. Uma ucela into ngiyathunywa ngikulethele. Ngithi ke isihloko sithi uNkulunkulu ufunani kithi. Ngisho mina nomkhokheli ngithi uNkulunkulu umkhokheli ufunani kithi. Ngiyangisho lokhu nakumkhokheli. Ngithi lolu uthando lungaka uNkulunkulu osithanda ngalo lumi kanjani? uNkulunkulu ufunani kithi? Ngizokhuluma into angaze ngiyikhulume lento. Nomkhokheli futhi akayazi. Kodwa into ejule kakhulu. Ngendlela ejule ngayo nomkhokheli angaze ngize ngimtshele yona. Akayazi kahle. Cishe kwaku 2005 ngathola ucingo. Lolu cingo ngolentombazana. Yashaya ucingo yakhuluma nami. Ngase ngiyibuza le ntombazana ukuthi ubani. Yayisithi nginobesuthu. Nobesuthu oyisima kanjani? Ngingu sisi kaNomcebo, angamazi noMcebo.
ngangimazi kancane umkhokheli ngaleso sikhathi wayesemncane kakhulu. Ngicabanga ukuthi wayengangumkhokheli umkaNtuli. Kwakuyena owayewumkhokheli omncane kakhulu kuna wonke abakhokheli abakhona kuleli abantu ebandleni lamaNazaretha. Ngangimbone kanye nokuthi ngimnake ukuthi waye umkhokheli omncane futhi esuka ezweni elikude eVenda. Kodwa ngangazi lutho olunye ngayo. Ithi-ke le ntombazana nginobesuthu. Udade wabo kaNomcebo yasiyangichazela izinto eziningi engeke ngiyichaze. Kodwa into enkulu ithi-ke le ntombazana uNomcebo umkakho. Ngithi nomkami kanjani? Ebese ekhuluma indaba ende. Ngithi mina le ndaba oyikhulumayo inzima, ngicona ukuthi uyikhulume nomnewethu. Bese ithi nginikeza ucingo lwakhe. Bese ikhuluma naye. Ebese umnewethu eyizwa le ndaba, ethi hey le ndaba inzima kakhulu. Bese ngithi ngiphethwe mina. Awukhulume nomfundisi wami. Bese ithi nginikeza ucingo lwakhe. Bese ngiyamnikeza umfundisi uThelesi. Le ntombazana bese iyakhuluma naye. Noma uThelesi eze kimi ithi into enjena siyenza njani emvangeli? Ngithi mina ngazi. Le nto iyangidida kakhulu. Lolu daba lwalo ntombazana luqhubeke. Bese ithi le ntombazana ngifuna ukuba ngize ebuhleni ngizokhuluma lolu daba nabafundisi. Bese sikuvuma lapho. Bese iyafika le ntombazana ebuhleni. Nami ngiyibone nomnewethu eyibone. Ifike nonqumalo khona unqumalo omshumayela lapha ebuhleni. Isizokwenza manje ama-negotiations yokuthi ngigane umkhokheli. Ibaqoqe abafundisi. Iqoqe umndeni wakwaMpanza. Ikhulume le ndaba yayo. Khulume indaba nje exakile ongeke uyazi ukuthi ithi. Kodwa bonke abantu bakwamukele lokho. Kodwa kunokukhuluma. Bese ngithi ngelinye ilanga ngoba ngagcina sengumngane wayo omkhulu, sengiyazi kakhulu kunomkhokheli. Bese ngithi mina wena ngoba uyintombi muhle awugane ngani? Besithi le ntombazana ngathatha isifungo nobaba umthandeni ukuthi angeke ngigane ngize ngithole wena ngihambise udadewethu kuwe. Wathatha isifungo. Ithina yena ithi njengoba lo dadewethu umbona njena akamazi unina akamazi uyise wakhuliswa yini. Esukelezelwe uphathwa yini njengoba kuze kube manje na uphethwe yini. Ngithi mina ngoba lo muntu bese eganile kwenzeka yonke into abomkhokheli manje wena uphethe umuntu omdala. Ithi yebo umdala manje mbuka kodwa kimi uyingane uphethwe yini. Ngithi mina njengoba nani ngangazi nomkhokheli wayengangazi nawe ungangazi nani ithi nizokuthola kanjani. Ebesithi le ntombazana ubaba umthandeni wasinikeza iphuma lapho.
noma phi lapho okhona siyakwazi ukuba silizwe iphunga lakho. Nonomcebo uyakwa unephunga lakho sanikeza ubaba uMthandeni. Noma kusemhlanganweni siyakwazi ukuthi ukhona noma singaze sikubone ngoba siyakwazi ukukuzwa ngephunga. Ingxaki chaza ukuthini? Lo ntombazana wayilwa lento saze sahlanganiswa. Umngane wami omkhulu kakhulu ngimbiza ngoSibala. Wayengishayela mhlawumbe 4 times a day. Engichazela yonke into ngomkhokheli. Engichazela yonke into ngobaba uMthandeni. Kodwa izinto oyichazayo zi-supernatural. Ungayiqondi lento ukuthi ichaza ukuthini. Ngikhuluma ngoNkulunkulu. Amen. Ngikhuluma ngokuthandwa nguNkulunkulu. Kuthe angazi noma sasesishadile nomkhokheli noma kwakunjani. Uhlaleleni wayese ezakithi. Wayesevele ekhona uhlaleleni kodwa uNobesuthu wayehlala ekhuluma ngohlaleleni wangichazela yonke into nangohlaleleni kodwa uhlaleleni wayengakhulumi ngoNobesuthu. Kodwa uNobesuthu ekhuluma njalo ngohlaleleni into abanganikala kwaNobesuthu. Kodwa kuthe ngelinye ilanga wafika uhlaleleni wakhuluma ngoNobesuthu. Wathi eqondise kumkhokheli ungaphatheki kabi. Ngoba uNobesuthu uzosuswa kimi. Ngoba uNobesuthu utshengiswe izinto ezinkulu zasezulwini engabonwa umuntu wasemhlabeni. Yesiqhubeka lengilosi ithi kodwa lapho uNobesuthu oyobekwa khona ningakhathazeki ngoba uyobe esanibhekile. Uyakuzwa ukuthi lokhu ukukhuluma kuxakile. Uthi uhlaleleni uNobesuthu uzosuswa kithi. Usho umngane wami, usho uSibaba. Kodwa lapho ebekwe khona uzobe esanibhekile. Kodwa akasho ukuthi uNobesuthu uzokufa. Kodwa nje uthi uzokwesuswa kini. Ngoba uboniswe izinto ezinkulu engabonwa ngabantu. Sashana amakhanda nomkhokheli ukuthi uthini. Ngathi izokwenza kanjani? Bona abantu bomndeni bazothi. Kwaphela 2 months wanyamalala uNobesuthu. Nobesuthu bulapha, Nobesuthu bulapha, Nobesuthu bulapha. Kodwa sesitsheliwe. Ngathola abantu bakwaNcumala akakho umuntu obuza ngoNobesuthu. Waphela 2 years. Umkhwekazi wayekhona la ekhaya. Ngaya kuye. Ngafika ngathi mama uNobesuthu ingane esingaki einganeni zakhe. Wayengixoxela neingane zakhe. uNobesuthu uyingane esingaki einganeni zakhe. Isalukazi sangibheka ngabona ukuthi siyethuka. Wayesethi umama mntanami uNobesuthu angimazi. Kodwa ngangihlale ngizwa uSifaphe ekhuluma ngaye kodwa angimazi. Wayekhona umkhokheli. Ngathuka kwama angazi kanjani nomkhokheli wethuka usaxakeka. Uthi kathi kunjani? Ngaphenduka ngako umkhokheli. Umkhokheli kathi kunjani? Wathi umkhokheli ukube wawuzwa ngami ngakuthi nginamanga.
kodwa uNobesuthu beungane wakho. uNobesuthu wafika ebuhleni waqoqa abafundisi ngisho umneweni wayekhona ekhuluma yonke into ngendaba yami nangendaba yakho nangayo yonke into. Manje nami kudideka ikhanda manje uthi kanti kumi kanjani. Ngithi mina sonke lesikhathi lokwazalwa uhleli nalomuntu ubuhlala kanjani naye kanti abantu ohleli nabo abamboni uthi umkhokhela ngaso. Uthi kodwa ngelinye ilanga ngake ngafika komnye umuzi oyihlobo bafikela abantu bangijabulela kakhulu. Kodwa bathe mase benginikeza itiye ngangihamba nabo uNobesuthu baletha inkomisho eyodwa. Ngathi mangibuza ukuthi kanjani ukuthi beletha inkomisho eyodwa ngase ngikhuzwa uyena uNobesuthu wathi hayi kulungile bangikhohlile kodwa futhi ungabakhumbuzi. Uthi ke umkhokheli ngalikhuza leli tiye lodwa. Uthi ilolo usuku lolu engilukhumbulayo ngibona uthi kodwa angazi ukuthi umama uthi usho ukuthini ngoba umama bengifika noBesuthu ngihlala naye ekhaya bonke abantu bengifika naye noma lapho engikhona ngihamba noBesuthu. Manje uma bonke labantu sebethi uNobesuthu abamazi angiqondi ukuthi kodwa ekugcineni sathola ukuthi uNobesuthu akaze kube umuntu kwakwingilosi. Sathola ukuthi uNobesuthu akaze kube umuntu kwakwingilosi. Kodwa umkhokheli akazange wakhuliswa unina akamazi noyise wathathwa ezalwa waya kwaMpanza wafike wakhuliswa uNobesuthu. Ngangitshela uNobesuthu ukuthi umkhokheli wancela waze waba no 3 years ngangengimhleke ngalo encela kumama Dube waye ekhuliswa uNobesuthu. Niyazazi indaba umkhokheli owayexoxa ngoNobesuthu enza yonke into, but at the end sathola ukuthi uNobesuthu akakaze ebe umuntu. uNobesuthu kwakuyingilosi eyayibona umkhokheli yedwa kodwa engaboni umkhokheli ukuthi le ngilosi ibona uye yedwa. uNkulunkulu ufuna kithi. uNkulunkulu ufuna ngiye ngibuze angaze njengoba ngisho ngithendaze ngikhuluma kodwa ngiyamthela namuntu umkhokheli ukuthi ukucabangeni imkhokheli ukuthi wakhuliswa ingilosi. Ukucabangeni lokho ukuthi wakhuliswa ingilosi kusukela ekuzalweni kwakhe kuze kube manje na wakhuliswa ingilosi. Ukucabangeni ukuthi njengoba sihlala esiganene njena sahlanganiswa ingilosi. Yakulanda sule even ngatshelwa uyu uNobesuthu wathi ngathatha isifungo sokuthi ngeke ngigane le ngane yakwethu ngingakayithathi ngise kuwe. Mina ngicabanga ukuthi ngikhuluma nomuntu kanti ngikhuluma nengilosi. And yonke into eyayenzeka yayiso supernatural ungayazi ukuthi yenzeka kanjani. Ukuthi uma lento uthi uyazama ukuyicabanga uvele ushawa uvalo kube sengathi uqoqa iphupho naleli iphupho ongazi ukuthi liphupho elimi kanjani ngoba angikwazi ukusho ukuthi njengoba ngiyazi ukuthi kwakuNobesuthu owayenegotiator ukuhlangana kwami nomkhokheli wayekwenza kanjani lokho abantu bakubo bengakwazi. Kwenzeka kanjani ukuthi ngibe nomshado la ekhaya omkhulu onabafundisi onabavangeli yonke inegotiation yenzo
unobesuthu kanti abantu abamboni. Uma ngithi lento ngiyayibuyisa engqondweni kuvele kume ingqondo. Uma umkhokheli ethu uyayicabanga lento uvele shawe uvalo. Ngoba ungenze njani uma ungahlala nomuntu lokhu wazalwa ehamba nawe noma ukuphi ehamba nawe, at the end uthola ukuthi lo muntu lona uthi utadewe nomdala okuthandayo kanti akusiyena umuntu ingilosi. Njengoba ngikhuluma nje angazi noma unobesuthu uyena uhlaleleni noma zingilosi ezimbili akazi nomkhokheli akakwazi. Kodwa into esiyazi ukuthi unobesuthu kwakuyingilosi. Kodwa ukuthi noma kwakuyena uhlaleleni noma kwakumi kanjani kasazi. Kodwa yena kwakuyingilosi. Umkhokheli akakaze ebe nomzanyana. Umzanyana wakhe kwakuyingilosi. Umkhokheli njengoba nimbona lapha njena walethwa ingilosi la. Amen. Umbuzo engibuza wona ke ngibuza nomkhokheli ukuthi uNkulunkulu uthini kithi? uNkulunkulu unendaba nokuganana kwethu. Yasho nje ingilosi ayinendaba, uNkulunkulu akanendaba nokuganana. Ingilosi inendaba nokuganana kwethu. Ingilosi ayifuna ukuthi siganane. Lo ngithi mangikhuluma nani ngithi umkhokheli akasiyeni unkosikazi wami. Umkhokheli isithunywa sasezulwini esithunywe naso kuba sikhuluma indaba kaNkulunkulu. Amen. Akasiyeni unkosikazi wami. Lokho kujabulelana ukuthi unkosikazi wami kwaphela. Kodwa kwase kumila uthando lokusebenza lo msebenzi kaNkulunkulu. Kwamila uthando lokusebenza lo msebenzi kaNkulunkulu. Manje na-ke ngiyibuze ngithi uma ngike ngiyicabange leyo nto ukuthi yini eyayenza ukuthi ingilosi izenze umuntu iyokhulisa umkhokheli bese at the end imletha lapha kini. Yini eyayifunwa ezulwini? Yini eyayifuna ezulwini? Kunezinto eziningi engeke ngize ngitshele zona ngoba nomkhokheli akazazi ngaye. Uyathi mangabe ngithi ngiyayikhuluma ukuthi hayi ungayikhulumi le nto. Ngithi mina ngifuna ukukhuluma iqiniso. Ngoba uma ngalikhuluma iqiniso ubani omunye oyolikhuluma. Uma ngayikhulumi into engiyaziyo ubani omunye umuntu oyikhuluma. Ngoba kwakwenzeka izinto ezinkulu uNkulunkulu oyibonisa ngazo ubukhulu bakhe kimi. Okufanele ukuthi ngiyikhulume kubantu uthi ushembe lapha. Bayokhala ngami izihlobo zabo. Ani batelanga. Oh bayokhala ngami. Ani batelanga. Ngani hani batilama uthile ushembe asibatshela abantu ngokuthi sihlangane noNkulunkulu. Amen. Asibatshela abantu ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Asibatshela abantu ukuthi
sihlangane nengilosi uNkulunkulu walethe ingilosi kithi zenze isimangaliso. Umkhokheli yayishaya uvalo esaka. Lethi mina lesi simangaliso senzekayo wakhuliswa ingilosi. Yaze yakuthatha yakuletha kimi abantu babengithuke ngumkhokheli kodwa kukhona into enkulu abangayazi. Lesi simange senzekayo sokuthi ukhuliswe ingilosi izikuthatha kulethe lapha kimi. Uma ucabanga wena wakhula kanjani? Uma ucabanga wena njengoba ungwalene eMpumalanga wafika kanjani lapha? Wona umshado wakho who was negotiating it? Who was negotiating it? Kanjani? Mina sengeke ngaba usibani wengilosi. Wasibani omkhulu wami uNobesuku. Ethi sibani. Usaphila sibani. Ngisaphila sibani. Cha nosibani siphozo kanti ngixoxa nengilosi. Hawu sibani. Kodwa ngoba umhle kangaka awugani ngani? Hayi sibani. Manje wena usuthatha udadewenu hayi mhlawumbe nami sengovele ngane wena. Ngamtshela umkhokeli. Athi ukutshela umkhokeli. Wathi kanti hayi ukuthi ulungisa indaba yami useyilungiselela yena. Ngikhuluma iqiniso anginjalo umkhokeli. Ngikhuluma iqiniso la. Ungangithethisa uma ungithethisa sisendlini. Kodwa ngikhuluma iqiniso ngamtshela. Ngathi uthe usibari uNobesuthu usecabanga ukuthi nayi igane mina ngoba vele usemdala useze wangithola. Wathi ukuthela umkhokheli. Kodwa ngikhuluma ngalokho. Khona nami ngiphenduka isilimo ngithi hawu. Thathi zonke lezi zinto bengikhuluma nalo muntu bengikhuluma nengilosi. Yonke lento bengikhuluma nalo muntu ngitshela ukuthi hayi ngiyakuthanda la umuhle vele usasugana mina kanti ngishengilosi. Ngishengilosi. Yona iyayazi into eqondile. Yona iyayazi into ethunyile. Ukuthi ukuze ngithole lo muntu kufanele ngiyiphathe kanjena ngenze kanjena ngenze kanjena. Uthi ubaba mkhulu ngelinye ilanga uthi umprofeti uhlala emkhathini ebheke isizwe esonile. Bese uma sesibonile lesi sizwe sekukhethiwe ukuthi isiphi sesonile uNkulunkulu ebese kuleso sizwe ekhetha intombi nensizwa abahlanzekile bese ebahlanganisa ngothando. Bese beganane bese lo mprofeti womoya ehlela kuye lo nkosikazi emzale njengabantu bonke ekhule lo mprofeti ewabantu bonke. Uthi kothi mase kufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu efuna ukusebenza ngaye bese uyayibona umprofeti ukuthi kanti ngiumuntu onje kanti ngumuntu wasezulwini. Kwasho baba mkhulu. Kanjalo nomkhokheli sahlanganiswa ngothando. Ngacabanga ukuthi hayi nangu usibari ngingamazi nokuthi usibari ngoba wayengwale eMpumalanga ngaze ngibone. Kodwa uma usutshelwa kuthiwa nansi intombi uyayibona intombi inhle ngase ngikhulile umkhokheli encane wancanyenyana ngimbone naseyithombeni. Ngicabanga ukuthi nginikeza intombi kanti nginikeza isithunywa sasezulwini. Amen. Ukuthi sizosebenza. Kodwa uNkulunkulu wabona ukuthi ngoba laba bantu banobulili obungafani angikwazi ukuthi ngibahlanganise ngaphandle kokuthi beganane. uNkulunkulu wabona ukuthi uma laba bantu benobulili obufanayo bazothi uma bendawonye bexabane. That was the decision.
ukuthi uma ngabe kulethwa omunye umuntu wesilisa nizosebenza nalo msebenzi zohamba sihambe sixabane ngoba abantu banjalo. Kodwa futhi uma ngiletha lo muntu wesifazane akakwazi ukuhlala nendoda uzothukeka ngeke kuze kwenzeke. Wasihlanganisa ukuthi sihlangane ngothando. Kwaba sengathi uthando lwasemhlabeni kanti umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Yikho-ke ngeke ngithi niyazi leyo nto, ndinga ukuthi niyazi ngoba kuyeqhamuka abanye abantu bathi hayi usesebenza nomkakhe, hayi kunjani umkakhe, umkhokhela kasini umkakhe. Njengoba manje ningibona njena ngithandazela naye, angithandazeli naye ngoba mhlawumbe ngikhukhumeza umkami. Cha, akuhambi kanjalo. Ngithandaza naye ngoba sithunywe sobabili. Amen. Uthi unkosazana ngelinye ilanga esho kumkhokheli, uthi Musa unikeza umelusi umsebenzi wonke ngoba nithunywe nobabili. Angithi umkhokheli thunywe sobabili. Kusho ingilosi akusho mina. Ithi ingilosi kumkhokheli usukunikeza umelusi wonke umsebenzi ngoba kulo msebenzi wokuthunywa nithunywe nobabili. Ikhona njena ekseni kushumayela umkhokheli, emini kushumayela mina. Ikhona ney'ntshumayelo zakhe ziba kuma Facebook ngoba sithunywe sobabili. And uNkulunkulu wayazi ukuthi mina nginenhliziyo enhle, iyona nto uNkulunkulu wanginika yona ke. Anginawo mina umoya. Ngoba ukube ngenye indoda ngabe sithi hayi wena unkosikazi, imina ofanele ngenza ukuthi wena unkosikazi. Kodwa kwahanja kwawulanda umuntu wesifazane ukuba esebenze nami ngoba kwakwaziwa ezulwini ukuthi mina angeke lento siyibange nomkami. Ngabona le kwamthetho indoda eyumthandazi nonkosikazi eyumthandazi bagcina bezondana beganele. Indoda yayibulala inkosikazi, yayibulala ngempela. Beganene kodwa nalowo ethi imina engimkhulu nalowo ethi imina engimkhulu bathakathana babulalana. Manje mina kwakwaziwe ezulwini ukuthi mina uma ngabe kufika ingilosi ithi mkhokheli yenza ukuthi angeke mina ngithi wena ukwazi ukwenza lokho ngoba uyinkosikazi, imina engimkhulu. Cha, angimkhulu mina kumkhokheli. Kodwa kwashiwa kwathiwa ibandla liphethwe yini. Kodwa ey'ntweni kaNkulunkulu angimkhulu futhi okuseqinisweni ngimncane. Mase kuyiwa nje ey'ntweni zikaNkulunkulu ngimncane, kodwa ngokuphatha ibandla ngimkhulu ngoba futhi ngifundile ngazi izinto ey'ningi. Kodwa spiritually angilingani nomkhokheli. Angilingani nomkhokheli. Nginikeza ukuthi ngiphathe ibandla. But umkhokheli ungenye into ezulwini. Amen. Ungenye into ezulwini. Ingilosi noma ngabe kuzokwenzekani igijimiye kumkhokheli, vimba lapha, vimba lapha, vimba. Ikhona njena ngimhlonipha kakhulu ngoba nina nibona unkosikazi wami, mina ngibona isithunywa sasezulwini. Nina nibona unkosikazi wami kodwa mina ngibone unkosikazi wami, ngibone isithunywa ezulwini. Ngoba khona izinto eningayiboni nina. Khona izinto naye ongazazi mina engitshelwe ezulwini ngaye. Engazazi. Ngakho ke ngithi ma ingilosi bekuyisonto njoba ngisho ukuthi ngesabatha umkhokheli uyena umkhokheli owahamba waya eLatini wathi umelusi ulahlekele izibuko. Ngicela Nkosi ukuba uyiveze lezi zibuko.
akuyanga mina kwaye umkhokheli la kini wathi kumele usiyahlupheka akasaboni manje ngisho emehlweni ulahlekelwe uzini ibuko ziyabiza ngicela Nkosi ukuba uyiveze lezi ibuko ngakusasa kwaqhamuka uhlaleleni yaqhamuka ingilosi leyo nto leyo akufanele ngani siyibabaze leyo nto leyo akufanele ngani sinitshele ngayo akufanele ngani sinitshele ngayo ukuthi uNkulunkulu ngoba khona lokho ukuthi sithi hayi isimanga no manje asakhulumi ngezimanga sikhuluma ngothando ukuthi uNkulunkulu uyasithanda angikhulumi ngezimanga ukuthi hayi ingilosi isimangaliso isimangaliso into engasathi shukithi kodwa into engibuka kimi manje na uthando likaNkulunkulu ongithanda ngalo okufanele ukuthi ngibuze ukuthi lolu thando ngilibuyisa kanjani kuNkulunkulu ubaba ilanga kwake kwathi ehlele bukumgidi lavele izulu laguqubala layishaya imvula ubaba vele wabiza intombazana wathi ayendlini ithe ibuya intombazana yayibuya nehawu neyiwisa wayengena emgidini wayisina esinalina wasina ubaba waze wabamanzi uthena sesina nemanzi waphuma wahamba phambi komgidi wathi Nkosi kukhona yini engakwenzanga kuNkulunkulu wahamba phambi komgidi ubaba ilanga wathi Nkosi kukhona yini engakakwenzi njengoba engena emgidini izulu lina esina nensizwa wayetshengisa ukuthi uyisithunywa sikaNkulunkulu manje na-ke njengoba ingilosi ifika kithi izonginikeza ibuko iyangitshengisa ukuthi uyathandwa ezulwini uyisithunywa sasezulwini sebenza umsebenzi kaNkulunkulu amen uNkulunkulu wenzele yonke into wangenzela yonke into uNkulunkulu ngenkathi umkhokheli efika kimi ngangihlala ngedwa mina ngahlala ngedwa for almost 6 years ngihlala ngedwa uyakwazi lokho umfundisi kodwa kwavele kwaqhamuka umuntu nje esikhaleni wathi kukhona umuntu owumntana engamazi kukhona umuntu owumntana ekugcineni ngithola ukuthi lo muntu engikhuluma naye ngithi udade wabo wamkhokheli kanti ingilosi afanele simbabaze khona sihlabe sithi babazani wemali babazani izizweni yabo ithi ufikile olandelwa izizwe yasho njalo ingilosi kimi yathi yini nihlupheke ngoba ubaba ilanga uyangithanda yini elihluphile ngoba ubaba ilanga uyangithanda ngakusasa yaprova ingilosi ukuthi ubaba ilanga uyangithanda satshelwa before bathiwa hambani niyocela ubaba ilanga uyangithanda uzoninika kodwa ubaba ilanga wayesithanda kanjani ngoba ilanga unezingane emhlabeni njani kodwa ubaba ilanga wayesithandela ukuba sikhulume indaba kaNkulunkulu ngoba namhla ethuma ingilosi washo njalo wathi tshela lo mfana ukuthi akangakhele ibandla kuleli bandla akhulume indaba kaNkulunkulu ushushembe wathi tshela lo mfana ukuthi ngithi akangakhele indlu kaJehova kodwa indlu kaJehova ibandla
kuleli bandla uyofundisa abantu ukuthi uNkulunkulu uJehova udunyiswa kanjani. Kodwa uma ekwenza lokho uyothatha imfundiso zikaBaba ayifundise abantu. So uBaba wangenawo interest kimi as a human being, kodwa une-interest kimi ukuthi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu. Amen. UNobesuthi wayengenayo interest kimi yokuthi ngigane udadewabo, kodwa wayethunywe ezulwini ukuthi lo muntu lona mina ngicabanga ukuthi udadewabo uthunywe ezulwini ukuthi sihlangane sikhulume indaba kaNkulunkulu. Amen. Njengoba siyikhuluma nemanje sikhuluma indaba kaNkulunkulu. Asilali thina silala ngo-1 ngo-12 ngo-2 sisebenza indaba kaNkulunkulu. Angilali mina ngize ngithole ubuthongo mhlawumbe emini, kodwa nje angilali njena. Ngiyakwazi nje ukuthi ngivuke ngo-12 ngisebenze kuze kushaye o-3 o-4. Angilali ngoba ngizolalelani, ngoba uNkulunkulu uyangithanda, uNkulunkulu ungithumile. Ngizolalelani ngoba kusasa ngiyezulwini. Ngifuna ukuthi uma ngifika ezulwini kujabule uBaba mkhulu. Ngifuna ukuthi uma ngifika ezulwini kujabule uMose. Ngifuna uma ngifika ezulwini kujabule uJesu. Uma ngifika ezulwini kujabule uBaba ilanga, kujabule uBaba inyanga yezulu. Bonke abaprofeta bake bahlupheka njengoba ngihlupheka. Ngifuna ukuthi uma ngifika ezulwini ngihlanganyele nabo bethi hey, bengibuza ukuthi hey ubonile ukuthi kunjani lapha. Hey, ayisafati. That's what I have. That's what I have in mind. Ukuthi ngiyahamba ngezulwini noma ngihamba nini, kodwa khona ngezulwini ngiyahamba. Angazi ukuthi bakhona yini abafuna ukuhamba nami siyezulwini. Ngeke bamsizana. Amen. Nonke niyafuna ukuyezulwini. Nonke niyafuna ukubona uBaba mkhulu. Niyafuna ukubona uBaba ilanga. Niyafuna ukubona uMose. Niyafuna ukubona uJesu. Usho njalo uShem uthi udumo malube kuyo owenza izulu nomhlaba. Niyoya ezulwini uma nikwazile ukuthi uNkulunkulu nimesabe. Noya ezulwini uma nikwazile uNkulunkulu ukuthi nimthande ngenhliziyo yenu yonke nangomphefumulo wenu wonke. Noya ezulwini uma ngabe nigcine umthetho kaNkulunkulu, nigcina izimiso zikaNkulunkulu, nigcine imiyalo kaNkulunkulu. Yonke into uNkulunkulu othena ningayenzi, ningayenzi. Yonke into uNkulunkulu othena niyenze, niyenze. Jabulisani uNkulunkulu noma ulele noma uyahamba noma uwedwa, akuthi malapho ukhona uNkulunkulu ejabule. Ingilosi ehamba nawo zijabule. Isho njalo ingilosi kimi ngesonto ngikhokheli. Yathi umelusi benginaye. Kodwa mina bengangiboni uhlaleleni. Uthi la uhlaleleni, no umelusi benginaye. Ngimbonile. Lokhuza ibuko zakhe uyifake lapha. Kodwa mina bengaboni ukuthi umelusi ulokhuza uhlaleleni ukhona uhamba nawo. Wangitshela bangaka abantu abake bethola into enjalo betshelwe ingilosi ukuthi nginawe eyibone. So sizoyekelana ukudumisa uNkulunkulu. Inkosi busele lokho enikuzwile. Amen. Inkosi busele ukuphama kwebala.